Kada čujete reč škola, ona vas asocira na mnogo toga. Detinjstvo, ocene, salu za fizičko, školsku kuhinju, suze radosnice i one neke druge suze, prve simpatije, posvećene učitelje, nastavnike, osoblje škole. Kada čujete osnovna škola Dr. Jovan Cvijić, čujete znanje, umetnost, riznica mudrosti i drugarstva, zajednički poduhvati, turniri, usponi, podrška. Naša škola je moderna škola za savremene đake. Mi imamo stručan kadar koji ume da priđe svakom detetu, pomogne i podstakne ono najbolje u njemu. Dobrodošli u osnovnu školu Dr. Jovan Cvijić. O, kako lepa i vesela družina. Hajde da ih nešto pitamo. Šta je za tebe škola? Za mene je škola mesto puno drugara. Dobro, a za tebe? Za mene je škola mesto gde učimo, čitamo, pišemo i pevamo. A za tebe? Ovde učimo kako da sačuvamo prirodu i učimo se lepom ponašanju. Lepo ponašanje. Hajde da čujemo nešto o tome. I kao što smo već rekli, naš grad je veoma lep. Kroz njega protiče reka Dunav. Hajde da zapišemo nešto o tome. Nije lepo biti neugodan. Sljedeće. Nije lepo družakati se. Nije lepo pričati na času. Opasno je trčati po školi. Zovem se Mijek Drašković, učenik sam 5. razreda i osvojila sam prvo mesto na okružnom nivou iz srpskog jezika i jezičke kulture. Vežbao sam sa nastavnicom Olgom na časovima dodatne nastave i ona mi je pomogla u tome. Pa meni kao nastavniku hemije nije prevashodni cilj da djeca nauče ono gradivo iz knjige i da ga reprodukuju. Meni je mnogo bitnija stvar da oni razumeju hemiju i na tome više radim nego na čisto onom pitanju šta je šta. Učenici naše škole su u zadnjih 9 godina osvojili preko 200 diploma iz hemije, što na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou. Dobar dan, otvaram 16. sednicu đačkog parlamenta. Da li su svi tu? Dobro. Za danas imamo 2 tačke dnevnog reda. Prva je humanitarna akcija i druga je razno. Đački parlament škole Dr. Jovan Cvijić je jedan od najstarijih parlamenta u gradu. Broji 20 učenika iz 7. i 8. razreda koji se bore za svoja prava i pokušavaju da svoje školovanje učine lepšim i zanimljivim. Na tom svom putu oni imaju pomoć nas, nastavnika, uprave škole i roditelja
i mi smo jedan od najaktivnijih parlamenta u gradu i možemo se pohvalimo sa nizom akcija i raznih manifestacija. A imamo i neke novine kao što su recimo stvari koje su vezane za ekologiju. U suštini cilj nam je saradnja, razmjena informacija, sticanje nekog zajedničkog iskustva i naravno njihovo školovanje i lepo utrošeno vreme. Ja sam Bogdan Jevremović iz 8.5. Ostvario sam mnogobrojne uspehe iz judoa, atletike i plivanja. Moj najveći uspeh je to što sam osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz judoa. Zovem se Ilija Baranj, dolazim iz odeljenja 8.4 i ja sam se takmičio u košarci i basketu 3x3. Ove godine smo ostvarili naš najveći uspeh do sad. Plasirali smo se na republičko takmičenje na kojem smo bili 7. Prije toga smo osvajali prvo mesto na opštinskom nivou, okružnom i međuokružnom nivou takmičenja. Ja sam Uroš Stefanović iz odeljenja 8.2. Ostvario sam mnogobrojne uspehe u rukometu i košarci. Najveći uspesi su mi odloženi na republičko takmičenje iz košarke i rukometa, iz rukometa 2 puta, iz košarke 1, a najveći uspeh prvo mesto na republičkom u rukometu. Aktiv nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, izuzetno zadovoljnim rezultatima naših učenika na sportskim takmičenjima, kako ove godine, tako i prethodnih školskih. Pored rada i truda, svakako da je bilo potrebno veliko međusobno poštovanja i poverenja. Ubeđeni smo da ćemo u godinama koje dolaze postizati još bolje rezultate. Ko je najbolji? Cvićeva! Škola je tu da pruži kvalitetno obrazovanje i vaspitanje uz efikasan i profesionalan rad naših učitelja i nastavnika koji su u stanju da ispoštuju sve zahteve koje nameće savremeno doba. Znanje je jedna od retkih stvari koja pruža deci i roditeljima sigurnost. Svojim znanjem naši đaci ozbiljno pariraju svojim vršnjacima, ne samo iz grada, već i iz okruga, republike, o čemu svedoče brojne nagrade i diplome o postignutim rezultatima na takmičenju. To je i poruka da se samo radom, istrajnošću i marljivošću može menjati svet oko sebe i da je to jedini put za srećnu budućnost. I zašto si bacila tu kesu? Daj mi je. Ova kesa će verovatno završiti u nekom okeanu. Ma šta pričaš, okean je daleko. Bliže je nego što ti misliš. Dunuće vetar i kesa će se zakačiti za granu drveta. Dunuće oluja, jak vetar i kesu će odneti visoko u nebo. Vrteće je među oblacima. Kad oluja oslabi, tvoja kesa će biti na drugom kraju planete. Kesa će pasti na dnu okeana ili mora. Pretvorit će se u mikroplastiku i završit će na dnu okeana i bit će hrana ribama. Riba će je pojesti. Manju ribu će pojesti veća riba. Čovjek će uloviti ribu i poslužiti za ručak. I tako ćeš ti pojesti ribu sa tom kesom. Škole su veoma važne. U njima
učenici u interakciji sa svojim predavačima, kao i sa vršnjacima, dobijaju neprocenjiva znanja koje su velike važnosti. To svakako oblikuje njihovu ličnost, a i neka njihova buduća zanimanja. Angažujemo se da kroz projektnu nastavu naši učenici razvijaju uočavanje, zaključivanje, primećivanje i da primene stečena znanja. Ali posebno bih želela da naglasim da kod dece razvijamo empatiju. Nažalost, danas je veliki broj učenika čije zdravlje je urušeno nekom bolešću ili porodice koje su zbog neke nepogode ostale bez svog imetka. Tada smo svi jedni. Tada je na sceni preko 150 učenika naše škole i sve kolege koje nesebično daju sebe u radu sa decom, jer naša nauka nekome može značiti mnogo. Dođite da vam pokažem nešto jako dobro. Ja sam Vasilij Vujić, učenik 5. razreda, osvojio sam drugo mesto na republičkom takmičenju mladih kompozitora. Dođite da vam pokažem nešto jako dobro. Zovem se Anđelka Petković, učenica sam u odeljenju 8.3. Mi idemo u muzičku školu i ove godine sam osvojila prvu nagradu na republičkom i na međunarodnom takmičenju. Ja sam Nina Nikolić, učenica sam 6.3 i na opštinskom takmičenju iz tehnike i tehnologije osvojila sam drugo mesto, na okružnom takmičenju prvo, a na republičkom takmičenju treće mesto. Ja sam Maša Mandžuković i na opštinskom takmičenju sam osvojila drugo mesto. Ja sam Đorđe Maksimov, učenik sam 5.2, na opštinskom takmičenju sam osvojio prvo mesto, na okružnom treće i na republičkom četvrto mesto. Ja sam Emilija Milivojević, takmičim se iz predmeta tehnika i tehnologija. Osvojila sam razna takmičenja, prošle godine sam bila prva na republičkom, ali sam ove godine bila sprečena da odem na taj nivo takmičenja.
takođe se takmičim iz srpskog jezika i književnosti, na kojima sam takođe osvojila razne nagrade na opštinskom i okružnom nivou takmičenja. Ja sam Maša Rajković, učenica 6. razreda. Osvojila sam prvo mesto na opštinskom takmičenju i drugo mesto na okružnom i pohvalu na republičkom takmičenju. Želim da se zahvalim nastavnicima koji su me podržali. Ja sam u 5. godine krenuo da čitam enciklopedije o istoriji i moj omiljeni istorijski period je period koji se izučava u 7. razredu i zato sam odlučio da se u 7. razredu takmičim iz istorije i zahvaljujući mom nastavniku sam uspeo na opštinskom takmičenju da osvojim drugo mesto, na okružnom prvo mesto. Ja sam Vukašin Ilić iz 8.1 i ja istoriju volim još od 5. razreda i zahvaljujući moje ljubavi prema istoriji uspeo sam da postignem neverovatne rezultate na opštinskom, okružnom i na republičkom takmičenju. Moje interesovanje za dronove postaklo me da pohađam sekciju iz vožnje i programiranja dronova u svojoj školi. Na okružnom takmičenju osvojili smo drugo mesto i plasman za republičko takmičenje. U 8. razredu sam odlučio da unapredim svoje znanje iz informatike i računarstva koje sam stekao tokom protekle 3 godine i u tome me je motivisao i mnogo podržao i pomogao moj nastavnik informatike Zoran Petrović. Na okružnom takmičenju sam osvojio 3. nagradu i plasman na republičko takmičenje, a na republičkom takmičenju sam ostvario odličan rezultat. Koleginica Danijela i ja smo ponosni na rezultate naših učenika koji su svake godine, da kažemo, na vrhunskom nivou i mislim da u suštini možemo da opravdamo ono sve što nam je u amanet ostavio dr. Jovan Cvijić. Naša škola nosi to ime i da kažemo, zasluženo reprezentujemo geografiju. Mladi matematičari su veliki ponos naše škole, a i nas samih njihovih profesora. Neretko na takmičenjima osvajaju bukvalno sva mesta i to je nešto što je doprinelo da naša škola bude domaćin i okružnih i regionalnih takmičenja svake godine gde naši učenici mogu malo da se druži sa svojim drugarima iz komšijskih gradova i doprinelo i da nama, profesorima, malo možemo da naše iskustvo uporedimo sa iskustvima naših drugih kolega. Ne postoji neko pravilo kako mi radimo sa našim đacima. Vrlo često je bitno da im damo ne samo znanje, već i da im probudimo neku zainteresovanost, jer oni su u godinama u kojima samo ako im je nešto interesantno, u tome će biti dobri. Profesori ove škole, profesori matematike su poznati po tome da su među prvima uveli informacijne tehnologije u svoju nastavu. Preko različitih platformi, Google učionica, Zoom predavanja, različite vrste dvosmerne komunikacije pokušavamo da održimo nastavu na najvišem nivou. Nekoliko čak i naših profesora imaju YouTube kanale koji su pokrenuli pre nekoliko godina na kojima kače svoje snimke, kače predavanja i ta predavanja mogu da pogledaju u svakom trenutku ne samo naši đaci, nego i đaci iz cele Srbije. I ne postoji nikakav poseban recept, ne postoji nikakav tajni sastojak za uspeh naših učenika. Najbitnije je da im date celog sebe, da im probudite emociju i zainteresovanost za matematiku, a rezultati će sami doći ili neće, a u našoj školi uvijek dolaze. Zdravo, ja sam Vasilij Mitrović, dolazim iz odeljenja prvo 3 i presrećan sam što sam dobio nagradu na Misleši.
i ponosan sam što sam ostvario toliki uspeh i želim bi da sledeće godine budem i bolji. Ja sam Vukašin Mijatović, dolazim iz odeljenja 7.5 i uz pomoć nastavnika Miše Ivkovića sam pisao naučno-istraživački rad koji se zasnivao na zastupljenosti dominantnih recesivnih osobina kod učenika 7. razreda. Prvo je rađen test, kasnije prezentacija koja je bodovana od strane komisije. To je bilo jedno odlično iskustvo i u budućnosti bih hteo da se ponovi. Dok sam bila na takmičenju, bile su veoma lepi uspomene i upoznala sam nove drugare, pogotovo na republičkom takmičenju. I dalje idem na dodatnu i to mi se najviše sviđa. Najbolji predmet mi je fizika i najlepši. Ovo mi je prvi put da sam bio na takmičenju iz fizike i osvojio sam 3. mesto na okružnom takmičenju i pohvalu na opštinskom. Fizika mi se svidela zbog nastavničkog objašnjenja na zabavan način kroz teže primjere objašnjava tako što ih povezuje sa svakodnevnim životom i tako je dosta zabavno. Na takmičenju iz fizike sam osvojila 2 prva mesta na opštinskom i na okružnom takmičenju i stigla sam do republičkog nivoa i trebalo je mnogo truda i rada da uložim u to da bi postigla taj uspeh, ali nastavnica mi je najviše pomogla i pomogla mi je njena podrška. Da bi neko bio dobar fizičar, mora biti sklop prirodnjaka, znači matematičara, fizičara, hemičara. I ove godine je bilo dosta takve dece. Ova godina je po tome poznata što imamo jedan od najvećih, ako ne i najveći uspeh, otkad se odvija ovo takmičenje, uspeh Ilije Barnića. Znači, Ilija je osvojio prvo mesto na državnom takmičenju iz fizike, znači na nivou cele Srbije i plasirao se na Srpsku fizičku olimpijadu. Moji najveći uspjesi su plasmani na republička takmičenja, a ove godine sam postigao i moj najveći uspjeh, a to je bio plasman na fizičku olimpijadu. Hello, my name is Sarah. I just finished my 8th year of school. I went to an English competition and came in first place. I would just like to thank my teacher, Uncle Balabit, for helping me get where I am, and thank the school for support. Prošli smo mnogo toga zajedno. Dobre i one manje dobre ocene, testove, ispitivanja, takmičenja, rekreativne ekskurzije, prve simpatije. Sedeli smo u istim klupama, stvarali jedan svoj svet, svet detinjstva. Nakon 8 godina vreme je da krenemo dalje, u neke nove avanture, nove klupe, druge kabinete, potkovani znanjem koje smo stekli u našoj školi. Ništa neće moći da izbriše naše uspomene i ono što smo ovde naučili. Da podržavamo jedni druge, da poštujemo naše različitosti, da su znanje i dobrota najvrednije ljudske osobine.